dahil pinayaward ka niya, ma'am, kahit dakil nga namnamamin nga ako kami dito nga project. Di babae tutulong ki ano ma'am dole. Kan adi panarabay mati di tutulong ka dapat. Kasi ano yung naamon dito? Actually, ma'am, dito yung mga project kit D8 lang ko kanya mi ide. Nabayagan, ma'am, haan nga nag-prosper ide. Saka mo lang, ma'am, api ma din nag-prosper ide kasi anak pa nga something nga siya presidente nga mi ide, ma'am, dito. Itak ka lang matawin nga so nga binalbaliwan mi dito di officers mi, ma'am. Nabayag nga na aramido nyo dati Jay Kurimawan, ma'am? Dito yung pag-aramit iti asin. Da kami, ay ma'am, babasit kampay lang idi nga makikita mi idin nga dagar aramid asin iti jay pias. No lumablabas kami di mapanagbasa ma'am, makikita mi idi kuan. Da bakit kinla kay nga sudot agar aramid ti asin. Ken dagida do mga members mi ma'am, amo damotin mo kasano sa proseso ti panagaramit ti asin. Ngem deti usarin mi ma'am deti modern ko ma'am. Kasano dati modern no ka, ma'am? Ti agusar kami ti HDPE ma'am nga deti nga wagas ti panagusan ti panagaramit ti asin ma'am. Ano daji, ma'am? Kaslang al-alisto no ka ti proseso na, ma'am? Ben ma'am alisto ti proseso na kundi ngamin di HDPE ma'am hana unay allocated to dakil nga oras. Once nga na ikan met idanom di HDPE ma'am kurayan mi ti 5 days sa amin tumapan harvestan di nga asin ma'am. Tap no kayat mi ma'am nga napinpino iluto mi no pa. Tapos for ken ma'am di kastana no deti di ba ma'am ti purpose na deti for international consumption. I-test min to di palpalubos na apo di laon yun ma'am po RSTL. Di testing center ma'am. Ano dati, ma'am, kasla machine? Dati ano? Ben ma'am, dati RSTL testing center di laon yun ma'am. Ngam no kakasti nga pa nagtutudo, ma'am, kasan ti panagarami tayo, ma'am? Di kami ma'am ko adanto i-allocate mo mga pagyanan me nga uri rain or shine mabalin min ti ag-produce ti asin. Okay. So, ma'am, mensahe yo iti yan ti Dole. Thank you Dole iti sapay ko mata dito nga ganwat ming asosasyon ket sadya nga maaprobaran ma'am. Ken dakkel miten nga tulong kada kami nga kada kami ma'am aglalo kanya mi ma'am housewife. Dakkel miten nga panulong mi sa asawa mi kada ito no ag prosper.